buat Bos Jajat, Kakak Mama Brian, Bapak Didi, keluarga serombongan, Bos Jajat lagi. Boleh, yang punya juragan empang Arobi, ya. Bos Jajat, tutup pahit karena berpisah. Mung anak ganjelan nih laraya sabangan dina nangis kesepian. Urip dipisah karo anakan. Bos Jajat lagi, Bos Jajat sudah lagu, Bos Jajat, Bos Jajat, Bos Jajat lagi, Bos Jajat biar. Apa dikaling rasa kena sangang wulan gawa kandungan. Mungkin dikabli ngerasa larang periye wong ngetok kaken bocah. Nangapa kula loli nemoni biar lara ya. Bos Jajat sabar ya Bos Jajat ya. Anak Malangka Bekasi Bos Jajat biar. Bos Jajat, Bos Jajat jangan nes ya. Jangan nes. Tenang kok gak anak mah goleti dewek ya. Ajawatin. Bos Jajat biar rasakan. Ikatan getih li mungkin bisa dipisahkan. Laki anak mantane anak Malangka Bekasi. Rabi mana Bekasi? Anak Malangka ya ya. Langka. Pengen nemoni anak kayak dipersulit dikategani pisah anak lan bapak nih aja mbok aja. Mungkin dikaling rasa kena sangang wulan gawa kandungan. Bos Jajat, Bos Jajat. Mungkin Bos Jajat li ngerasa nalaran periye wong ngetok kaken bocah. Nangapa Bos Jajat loli nemoni. Sing sabar ya Bos Jajat ya. Lara banget. Iya. Kok gak anak manggoleti dewek. Apa maning bakat anak wadon pen kawinan. Goleti wali ya ang ya. Bos Jajat sing sabar. Biar obat-obat. Yunada Putra. Ikatan getih li mungkin bisa dipisahkan. Rabi anak mantane anak Malangka Bekasi. Sobat lara-lara ya Bos Jajat.
pisah anak lan bapane. Bos Jajat, mungkin Bos Jajat ling rasa kena Bos Jajat, Bos Jajat sangang ulangan gawa kandungan Bos Jajat. Buka maning mungkin dikabli ngerasa lara beri wong ngetok kakengan bocah. Nang apa Bos Jajat loli nemoni cerita hade. Bos Jajat sing sabar ya. Bos Jajat maning wong sing paling eman dewe, sing paling perhatian. Mau berayan kamen di kanan. Yunada Putra Bemi Audio jadi prohade. Ikatan getih mungkin bisa dipisahkan. Rabi anak mantane anak Malang ke Bekasi. Lara Bos Jajat merasakan temen. Bos Jajat, Bos Jajat pengen nemoni anak kayak dibersulit diketikane. Bos Jajat bisa anak lan pemboke melasi sabar ya. Apa dika Bos Jajat ling rasa kena tobat Bos Jajat sangang ulangan gawa kandungan Bos Jajat maning mungkin dikabli ngerasa lara beri wong ngetok kakengan bocah. Lara banget nang apa Bos Jajat loli nemoni. Bos Jajat ya Allah, Bos Jajat lara-lara sih sabar ya Bos Jajat ya. Biang-biang Ejri Rahade Yunada Putra. Bos Jajat enakan joget ya. Ikatan getih mungkin bisa dipisahkan. Laki anak mantannya Rabi ya anak Malang ke Bekasi. Yuk kita nyewa donor ya. Bos Jajat pengen nemoni anak kayak dibersulit sirat tegane bisa anak lan bapane. Duduk pahit karena perpisahan mung anak ganjelane. Bos Jajat, Bos Jajat sabaran dina nangis kesepian urip dipisah karo anakan. Bos Jajat tobat, Bos Jajat Bos Jajat maning apa jika ling rasa kena sangang ulangan gawa kandungan Bos Jajat mungkin dikabli ngerasa lara beri wong ngetok kaken
milih